60 дақиқа барои ҷамъбасти 6 моҳ. фурсати ниҳодҳои давлатӣ барои посух додан ба суолҳои бешумори хабарнигорон дар нишастҳои хабарӣ. ин фурсатро дар мавсими нави нишастҳои хабарӣ кадом ниҳод чӣ гуна истифода кард ва хабарнигорон онро хуб меноманд ё бад? ва нишастҳои имсола ба назар мерасид ки аз нишастҳои соли қабл хубтаранд, вале ин танҳо ба назаррасӣ буд. агар дурусттар нигоҳ кунем, нишастҳо хуб набуданд. танҳо журналистон омода намешуданд барои рафтан ба нишаст. онҳо беомодагӣ мерафтанд. намедонам журналисте ки ҳамон соҳаро хуб намедонад, шояд соҳаи кишоварзиро намедонад хубтар, меравад унҷа иштирок мекунад, намедонад чӣ савол метиҳад. баъзе хабарнигорон аз он розиянд ки ниҳодҳое чун вазорати корҳои хориҷӣ, тандурустӣ ва маориф бо вуҷуди тамом шудани вақт нишастро идома ва ба ҳамаи суоли хабарнигорон посух доданд. ниҳодҳое низ буданд ки бо далели суол надоштани хабарнигорон ҳамагӣ 20-25 дақиқа нишаст баргузор карданд. ман ниҳодҳоя хеле бевосита мушаххас ном намегирам, лекин ҳатто ҳамин сол нишастҳои матбуотӣ буданд ки 20 дақиқа давом кардем. мо ман иштирок надоштам бевосита, лекин хондам ки нишасти матбуотӣ 20 дақиқа давом кардааст. ё нишасти матбуотӣ дигар ки мо иштирок доштем, ҳам ним соат ба хондани пресс-релиз сарф шуд ва ба як савол 15-20 дақиқа дигар посух гуфтанд. бо ҳамин ду саволи дигар нишасти матбуотӣ ҷамъбаҳс шуд, даҳҳо савол матраҳ нашуда монд. дар гузашта шӯрои васоити ахбори оммаи тоҷикистон дар муроҷиатномае ба ҷомеаи хабарнигорӣ ва раҳбари дастгоҳи президент ба тағйири шеваи баргузории нишастҳо даъват карда хоста буд ниҳодҳо аз додани зиёфат ва тӯҳфа ба хабарнигорон даст кашанд ва хабарнигорон низ аз гирифтани пулу ҳадияҳо худдорӣ кунанд. аммо ба мушоҳидаи коршиносон бархе хабарнигорон маҳз ба хотири тӯҳфа ва зиёфат ба нишастҳо мерафтанд. از یک رسانه 4 نفر برای هم کنورت دعوا کرده می روند، یا که برای شرکت در همان شام خوراک شام باشد یا خوراک نصف روزی. علاقه این یک طلبات شده است که حتما باید این یان نماینده رفته در اونجا همون کنورت رو گیرد. و من حتی حالتی رو دیدم که کنورت رو گرفته نماینده رسانه خبری از تالار بیرون شد، یعنی برای او دیگر مهم نبود در اونجا چی رخ میده، چی سوال میدن. از سالهای 2014 با این طرف نشست‌های مطبوعاتی دیگر یک رنگ شدن گرفتند. تو سالهای 2020 علاقه این یک معرکه ضیافت خوری شد و یک معرکه جمع آمدی یک گروه هم صحبتان و هم قرینان که این تماما با طلبات ژورنالیستیکا جوابگو نیست با طلبات نشست‌های مطبوعاتی. برخی از خبرنگاران بر اینند که شیوه برگزاری نشست‌ها با سازماندهندگان بستگی دارد. ما بیشتر باید تلاش کنند که نشست‌ها به طور خیلی یعنی مضموندار برگزار شود که آن توانند که کاری که انجام میدن واقعا خیلی کار زیاد انجام میدن. افسوس که آن را به طور باید شاید نشان داده نمیتوانند. روزنامه‌نگاران نشست‌های مطبوعاتی یگانه راهی ممکنی گرفتن معلومات از رهبران اول نهادها می‌دانند. با نشست‌ها حاضر نشدن شخصان اولی بعضی نهادها، برگزار نشدن نشست‌های برخی مقامات در منطقه‌ها، قالبی و به طور عمومی پاسخ دادن به سوال‌ها را از جمله کمبودی‌های این نشست‌ها عنوان می‌کنند. 18 سال پیش با امر رئیس جمهور نهادهای دولتی تاجیکستان وظیفه‌دار شدند که نشست‌های خبری برگزار کنند و از فعالیت خود گزارش دهند. در آغاز وزارت و اداره‌ها در 3 ماه برای خبرنگاران یک بار نشست خبری برگزار می‌کردند. از سال 2011 تا امروز در 6 ماه یک دفعه نشست‌های مطبوعاتی برگزار می‌شوند.